Me hanga mahere rautaki ki Wainganui I te ohu kai moana me ngā kai hao āiwi, hei whakapakari I ngā umanga Māori ki roto I ngā mahi tau hoko hoko ika. Koera te mānuka I whakatakotori atu ai e te ohu kai moana tonu, ki mua I te arawaro o ngā māngai hāwika o te ao Māori I te ata nei. Kei te kotahi te hoe a tēnei mininga I te waka hauika mo te ao Māori mo ngā tau kei te tūmai. Ko te mahi nui mā rātau, ko te whakakotahi I o rātau aki iwi. A muni nei, I roto I ngā waka aere, ana kei roto anō rā I ngā ringa o AFL. Tatu atu rā ki ngā rawa e waka aere te ana rā e ngā iwi, e tēnā iwi uri rau nei te motu. Ana e tikāna kia ui ngātahi rā mātau ki te waka takoto wakaaro, ana e puta e ora, e ua, ana ki ngā iwi I roto I tēnei mai. Workshops today have said it's a good idea, and it sounds like Te Uru Kai Moana might be the facilitator of that move. E whāngā pātai I waihote te ohu kai moana hei whakautu mā te hui. Tuatahi, mēna he painga kei roto o taua māhere mo te katoa. Hea hanga kaupapa hei whakauru atu ki roto, me pēhea te waihanga a hea hahokinga a huatanga mo ngā tūranga mahi. Pai rawa mō ngā iwi katoa ki te whakanoinga, ki te mahianga, he strategy hou. Te nui o ngā rawa auika, o tira tā mātau ngā mea I tino o. O mātau rawa auika. Ina tai mātau tau ka kotai, ki kotai ai te reo, I Wainganui o ki mātau no, o tira, I Wainganui o ki mātau, ko te karau. We've all got interests in customary and commercial fishery and make sure that we're kind of all on the same page. Hei a pōpō ka whakakauhia e tēnei whakamiringa wā rātau kōrero ki roto o tētahi pūrongo hei whānaki ki te arwaro o te ohu kai moana. Joe Glenn, te karere.